Menteri rang badu keri unong yalam kaseng BJP Narendra Modi ula ai jingkran haga jing yalap pait ba nak banta ke election hagarwa Jharkhand. Ka Presiden keri ka Drupadi Murmu hinegisngi kalayakran bagi kenhun jongki kentai kibatrai hakat nat lingsun keri ha Rashtrapati Bhavan. Menteri Ketnat New and Renewable Energy Pralhad Joshi mentakasngi ula ong bake India kala kenjo hakajing la ban penmi ya ke boarding na kasngi da khandai po gigawatt na ka thong ban penmi sanspa gigawatt hashwa usnam 8000 lai po ke US kan penlong ya kajing ya thep vote banjit president hakasien basau hunyo hakajing ya ai reng hapdeng u Donald Trump bat ke Kamala Harris. Ke India kalala banilek kai bha hakalempung under 19 World Boxing Championship ha Colorado USA da kaba kalayok khur khatnyo tli takma bakentup ya South li tak maksiat hakathup jongki kentai bat chenrang.